Сыйыр соңына келгенде біздің озған жылға қарата ойышта 20-ге артқан кескейде 35-ке мұның енді айтып кеттім себебін. Бұғарды біздің соңғы озған жылның орты еліннан олып, şu sıyır sonunu arttırığa yüz tuttu. Hem bu yılda etkenimşe indi mini firmadan katnaşıp hem sıyır arttırığa tilek bildirişler boyunca mında var kişiler. Güzeliye sinada şöyle uzamış yani. Sok ayalı. Güzeliye. Sinde ne hocalık yok, ne yok diyen sinde tırlık kemergati işte bu. Pat sinamına. Jamal gaytken bu sinan eten. Mini firmalar falan işte kafa hasız da vardı. Tırlık başlayan soksuzda ortaya değiş güzel. Emin şunu bilen. Kimin doğum, kimin iskaçtan, sim nikah menen niye sıraya verirsen etken şu. Der. Şahsi hocalıklarda sıyır sonu bir ayga kelgende bizning jiriye ortkan bulup tura. Hem bizning de şulay oyı şoktanış boğada jirliklerini arttırgan, başka jirliklerden indi etip gitkenimşe bir ayda kimu bulmadı. Bunsı da umaydı beytiriydim. Hemine ihtibar etseniz indi oldağı oylar boyunca da uzgan yılga karata da bu keski oya jirliklerinde şopuladı bir aydağına tugul birnеше oy o'zgarishsiz turib kelayotgan orta tugul stabil ravishda orttirib tura hamda endi men avul boshliqlarining shimanda o'zlari birinchidan o'rnak bo'lib turadilar. Oyishning endi oygil ishlagan shurda ortada bo'ldi bit endi. Ham so'ngroq aytilgan shaxsiy sektordan ko'p sut sotuvchilar, unda da ularning xo'jaligi eng ko'p sut sotuvchi bo'lib turadi. O'zlari o'rnagida boshqalarni yetaklagan yetakchilar deb aytdim endi men. Şahsi hocalıklardagi so'rib kecha sonuna kelganda bu endi o'zgan yilda keldim. Bunda kim uda bor endi bizning. Ana kaskiga borib kel, domirni go'zal yani tam bir nechasini yeb rayhan. Ko'rsat, maxdum tajribasi bilan o'rtoqlashsin, oy ishni ko'rsattirgani. Neytimiz da böyle. Bu hozirgi zaman ishlab o'tiradigan tugul biz yurib chiqdik, bizga ariza berishlar ko'p qadar bu mini firmalarga, nelarga Şöyle var, informasiya var hazır. Startup'a olmayımız evet, situşlar kopadı. Bunlar bilan işlep, menetmeyip pensionerga niyasiyer qo'shmaysa deb. Kim ishlarda shular bilan ishlara kerakana. Mini firmalar, kafehalar, nelar, startup bilan ishlara kerak, shular bilan ishlara kerak bizga. Shu dagay. Hamda mana bu keski bilan oyishligini tilga olam bitinde. Mana bu ikki jirlikda niqli xo'jalik bo'luq ham xo'jalikning shu shaxsiy sektorda gражданlarga sıyırga birletirgan rizq, siloz, senaj bilen yerdem ituğu, buna indi oğul başlıkları bilen, şu açıtını alganda fikirleşip olarının fikirleri, hem olar pek rahmetli, özlerinde şepkilen hocalık jetekçilerine. Oyların varışın çıkışında bitinde, hocalıktaki tirliklerge vitaminli, hem sütünü orttıratırgan rizq, oşa tuturunda söz alıp para, kulakka kire bitinde ol, hem ihtibar etkeç, şu iki Hocalıkta da hocalıkның şahsi sektorga şonday riziklar bilen yerdem etүү neçesinde şuшу oyış hem keskeyde süt sotuda көп derecede, o mene bir derecede deb etsek de bula oyarım jirliklerge qaraganda. Şoğa көрeyinde ol başlıkları baribir gражданларга şuшу hojalık bulganlarda hojalıktan olar bitinde kıymet beyege sokmuylar köbüsü farzga eziş bilen de fikirleşken var indi. İska kurmaş bölükçesinde avullarda açuçu yıllarında yürüyen vakitte da seminar vakitinde da indi telegen kişiye sotu mümkünlüğü tutturula. Demekti bizde anda Ramil işle bitinde iska kurmaşta upravляющий. Şu an kuramında avul başlıkları sizin şu şahsi sektordagi gражданlar bilen hocalık arasında elimde buldurup yerdem uyuşturuğunuz kerektir degan fikirde turam endi men. Şahsi sektorda otlar sonu bizning doimiy ravishda ortuda 23'ga ortgan bo'lib tura o'zgan yilga qarata ham 5% o'sishni beri. Bizning Bujekada eng ko'pi. Lekin mana Pushida 2 otdan 6ga aylanganda 300% o'sishni beri. Men endi buni prosentlab o'sishni ko'rsatdim, bo'lganini orttiruv. Lekin mana bunda 91 Bujeka jirligidagi ot bilan Pushidagi 6 otni sho'g'ishtira turgan tugul. Şoğa göre men birinci yerledik, Tilekeyde 6'dan 9'ga artgan, bunda tınışlana turgan tugul, buna informasiya ravishida
көрсетіп кетем. Мәселен, 2-ден 3-ке келгенде 150%, мұнда да барыбір табиғаты бойынша отлар асырарға мүмкінлік көп жиліктер. Йомалда шулай қорттырға мүмкін. Шоң күретайбызда сонларны көресіз, өзіңізге нәтиже ясап, шулай қорттыру бойынша іш алып барыға тәқдим етем. Отларға субсидия беру бойынша да бұйылдан республика программасы старт алды. Шоң көре мұның бойынша да халыққа тиешінше оңлату алып барыға керек. Шәхси секторда сатылған сүтке келгенде біздің ел башынан узган жылға қарата 14%-ка өсіш, бұл енді 183 тоннаға артық. Февраль айы кесіміне келгенде 118%-ка һәм 732 тоннаны тәшкил етіп, 109 тоннаға артқан болып тұра. Узган жылның февраль айы белән чагыштырганда. Ел башынан сатылған сүтке келгенде бүтінісі 1483 тонна сатылған. Мұнда күрәсінде ойышта біздің 177%-қа өсіш кескейді. Бұғалда еткенімше біздің ортты оқтанышпашта 136%-қа әтәсіне көресіз. Йомалы Шуракай жиліклерінде ұсған жылға қарата осыда ортқан қамеді біздің кемеген жиліклер болып, Оқтаныш, Оразай, Кәке, Киров, Шолманарат жиліклері болып тұра. Шолманарат бізәме менәлі башқаларының біздің олғы позицияда бармасалар да, Шолманаратта ортқа кету тоже мұна ол башлығына енді анализ жасарға керек. Бір ойға қорағанда осыған елға қората біздің әйткенімше енді 109 тоннаға ортқан болып тұра. Мұнда біздің ойышта 194, бұғадыда кәске оқтанышпаш һәм менә Тотсук суда біздің ортқан. Тотсук суны енгін абыш кему, осыған елға кему қаман 1-2 ай доғым етешегінде. Шол бар. Февраль айында сотылған сүт біздің 2020 елінің январынан февральға қарата біздің мұнда кемеген болып тұра. Мұнда енді әлі бұзаулау процесі білән март айында енді артуға тоға кетешек. Мұнда да біздің мұна ортқан Шолманарат, Суксу, осы жиліклерінде мұнсы ордағы ойдан біздің кварталлық анализда болашақ. Мұнда енді ортыр деген прогноз күтілі. Февраль айында сотылған сүтке біз енді ең көп сотылған жиліклер. Мұнда қожалық санына да білмешегіне ең көп сүт сатушы жиліклеріне отап кеттігінде һәм бойда да ең көп біздің сәфер жерлігінде 886 сетнер Шолманарат тоқталашып кәскей бұғады Суксу Киров жиліклері һәм башқаларын енді көресіз. Толайым 732 тонна сотылған болып тұра. Февраль айында сотылған сүтінің бейесіне келгенде район бойынша біздің 21 сум 61 тиынны тәшкил ете. Мұнда енді мен қолық кісімінен де рәхметлі тоқталашып кәкей жиліклерінде мұнда қожалық жиып тапшыра, тау қожалығы һәм бойында Рәсварекшінің ішемеген нәтижесі деп еттірдім. 23 сумнан төлеу ұйыштырыла. Ойышта да біздің ол бары бір халық бүтінде сүтке төлеу бәйесі жоғары болғанда бары бір халықта қызықсыну һәм сиыр осыруға қызықсыну орта деп еттірдім. Шоң көре мұна бұл шәнекіне пропорционал болып барыға керек. Біздің енді қоман 21 сумны да ношар деп етмес едім, ләкен қойсыдыр жерлікте 23 сумнан төлегенде, ескі құрмаш бұғады әлім, оқтанышпаш жерлігінде 21 сумнан төлеу бізәмей. Бойында ауыл башықлары сіздің тұрдан тұры ішенлегіз деп етірдім. Сотылған сүтні... Ауыл башықлары қойткаш сүт сүйшілерін жейіп анализдағыз мı? Biz yoqa informasiya vermeysiz. Informasyonu alıp özünüzde koytkaş analizdağız. Gereken süt satışlarga jetkiririz. Mana şunday informasyonu bolsa ya bir gazetede çığa bitabız. Şahane. Ona göre dağay bunu analizdağız. Bir xo'jalikqa to'g'ri kelgan eseplegende bizning endi ko'rasizlar yil boshidan sotilgan sütni ham xo'jalik soni ham bir xo'jalikqa to'g'ri kelganini bizning rayon bo'yicha olganda bütünüsü 732 tonna süt sotilgan deb aytdim bitinde 9583 xo'jalikqa bo'lganda 0,7 litr gana to'g'ri kelar bir xo'jalikqa.
Шул 2,9 литрга якын туры килә безнең Шалманара җирлегендә, Сәфәр җирлегендә, 2 литрдан артык туры килә Кәскәйдә, Аешта, Токталашып. Менә монда инде бу хуҗалыкларда мини-фермада катнашу буенча да, нетел алу буенча да, һәм сөт сату буенча да. Менә бу инде бер системаны булдырган җирлекләр булып тора. Шуңа күрә чыннан да әлеге җирлекләргә барып, үзегездә тәҗрибә уртаклашып, үзегезнең практикага кертергә кирәк. Чөнки сөт сатудан гаилә бюджетын инде шактый гына тулыландырып була. Моны активрак кертергә кирәк. Февраль айында бер хуҗалыкка сөт сатудан акча керемендә исәпләдек без инде төрлечә анализ ясап карыйбыз. Бу яктан караганда безнең сөтнең бәясен әйттек инде 21 сум 61 тиен һәм бер хуҗалыкка акча кереме 1651 сумны тәшкил итә. Менә бу Шалманарада 6000-нан артык, 6190 сум, Сәфәрдә шулай ук. Менә булар инде тәмен белгән җирлекләр. Кәскәйдә, Аешта, Токталашыпта, Яхшыда. Теге яктан карасаң да, бу яктан карасаң да, чыннан да ничек кенә әйтсәк тә сөт сатудан файда кертеп була бюджетка. Моны инде бары тик халыкка җиткерергә генә кирәк дип әйтәм мин. Актаныш бушы әлемне аңларга була. Монда инде эш урыннары да бар. Халыкка бойсарда шулай ук. Менә бу Күҗәкәй, Терәкәй, Аккүз, Суксу җирлекләренә барыбер Суксуда бит инде хуҗалык юк дәрәҗәсендә һәм хуҗалыктан бернинди ярдәм юк шәхси секторга. Шуңа күрә Гүзәлия Галимнашиннан да халык белән ныграк эшләп монда соннарны инде нигездә дөресен бетердек дияргә була. Халыкка чыннан да нык зур ярдәм кирәк бу җирлекләрдә. Һәм тагын инде без шәхси секторда ел буенча, ел нәтиҗәсе буенча әйтеп киткән идек. Иң күбе сөт сатучыбызның Лукманов Нияз Шалманара җирлегеннән 98 центнер сөт саткан булып тора бер айда. Токталашыктан Шәймов 56 центнер, Аештан Фазылкаев Җәүдәт, бу инде менә авыл башлыгы. Бүгенге көндә декрет ялында инде ул. Гаиләләре белән менә алар үрнәкләр дип әйттем. Яхшыдан Ильяс һәм Кәскәйдән Миннуллин Анфис, Галимәрданов Күлүс Сәфәрдән, Кормаштан Халимов Хамис һәм Нәбиева Гөлфия, Бойсардан Бугадыдан Шәйхразиев Хамис һәм Күҗәкәйдән Хайбиев Роберт. Уразайдан Сәфәрдән Имамов бар ибеннең. Алар КФХ-га әйләнде инде. КФХ-га бар инде шулай. Аларның нык күп иде. Аларны Ингенович агростартап программасына белән сузылмайды. Менә аларны сез газетада бирегез. Юк катламай бит инде алар. Ара огромный хезмәт бит инде. Шуңа күрә Усман Усманда бирегез, прессада да бирегез бу кешеләрне буш диләр. Яктырак та берсәгез була шуңа күрә. Барабыз. Чыннан да безнең менә бу сыер асрауга икеләнеп караган хуҗалыкларга үрнәк булып торыр иде, буларны ныграк яктыртканда. Дип әйтәсем килә. Һәм февраль ае нәтиҗәләре буенча әйтеп китәргә. Безнең беренче урында Актаныш баш җирлеге чыкты, икенче Кәскәй. Аларда Кыргызстанда узган елга карата бөтенләй анализләр. Монда сөт сату безнең алга таба һәм сыер саны буенча да аларда инде сорок кәҗә һәм отлар нидә уңай динамика бирә.